Sabuya la kwinto Soweto TV sizobika ngendaba eyenzeka lapha kumaskandi. Silanda ipage at 22 Africa. Ubani lo? Umzukulu. Babeka ukuthi i-album yakhe ethi ngifuna into zami ukuthi isidlule ku-12 million kwama-streams ku-Spotify. Bathi so i-album yesibili ukwadlula wonke ukuthi yenze kanjalo nge-23 days. Umlando-ke lo owenziwe uyena komzukulu. Mabethi it's now become the second fastest album of all time. Angazi noma basho eSouth Africa noma basho ezweni nje, yabona, around the globe angazi, kodwa lokho ngizohamba ngikuthola. Simbongele futhi umzukulu once again ukuthi uphule leyo record leyo. By the time ubuka le video ke kube seyishintshile-ke iy'namba sezi more than 12 million. Uma sihamba siya lapha ku YouTube ama-streams akhona by the time senza le video bekuyi 17,676,762 ibime kanjalo-ke inamba ade ebheke kubani ku-18 million nge-23 days and a half. Usuku lwesi-24-ke lapha ku-YouTube. Lapha ku-Spotify usuku lwesi-23 kubala kanjalo. U-Spotify update later around 7 to 8 iy'namba. So esithanda ukusho-ke ngalesi statement esisenzayo njengamanje ukuthi congratulations kumzukulu ngokureacha i-gold status kwi-album yakhe ngokomthetho wakwa-RISA. Njengoba nazi ukuthi u-RISA wa-introduce-ke iy'nombolo ukuthi yena uma uthole 15,000 units lokho bekulingana no-18 million ama-streams ngeyi-31 December 2023, kodwa lokho wakushintsha-ke ngeyi-1 ikaJanuary 2024 ukuthi uma uhlanganisa ama-streams awu-30 million lokho kulingana no 25,000 units, okusho ukuthi i-album yakho ibisithola inike i-gold plaque. Umzukulu kusekutholile-ke shuthi useyakuphi manje sezokwi-platinum nakwi-double platinum or multi-platinum ngokuhamba-ke kwazo-ke ama-streams lapha online. Ama-streams-ke uma kuyi-double kuba u-60 million or more. Sinjalo-ke iy'ndaba yakhe umzukulu seliphule-ke irekhodi-ke elingakaze lize liphulwe umuntu before. Lokho ngingakhonfirma noma ngayenzanga i-research. Ayikho i-artist kamaskandi eke yashaya i-gold plaque within 23 days and a half lapha ku-YouTube naku-Spotify, cause akubala ama-streams kuphela nako-iTunes ayabala. So thina sibala nje indawo ey'mbili oku-Spotify no-YouTube. Ukutshelana lokho ngomaskandi ukutshela ukuthi umaskandi njengoba sasishilo izinga lakhona likhuphuke ngenye indlela sekwenye i-level. Umaskandi usengaphika umuntu ophikayo, kodwa umaskandi is on another level and futhi sizobona eminye imlando-ke ukuthi ihamba kanjani. By the time senza le video-ke ama-views nama-streams mawahlanganisa abelapha ku-29,676 762. Uyayibona nto leyo, beku-29,676 762 inamba-ke ibime kanjalo. Abantu kube beqhubeke behlale-ke la belindele ama-update esizobabuyela nabo sesizobatshela ukuthi-ke kuhamba kanjani, ubani usephule liphi irekhodi. Niyi-check-e iy'namba laphana ku-RISA kuleya page yakwa-RISA ikhona yonke le information, akusikho nto ubani onayo ngoba yena azi kakhulu ukusesha nje ufike uyithola. Simbonga kakhulu kumzukulu ngokushaya-ke i-gold plaque okuyinto enhle kakhulu-ke le. Uyaphinda-ke futhi uyandisa-ke kuma-achievement wakhe umzukulu kuphi endimeni kamaskandi Salahle. Sizodibana ngokuzayo. Ngiyabonga.